Abaguzi ndetse n'abacuruzi bakorera ku masoko atandukanye hirya no hino mu gihugu bakomeje kuvuga ko ibiciro by'ibiribwa bimwe na bimwe bikomeje kwiyongera. Ibi kandi bikemezwa n'abashakashatsi bagaragaza yuko ibiciro niyaramuka hatagize igikozwe bizakomeza kwiyongera umunsi ku munsi. Mbere byaguraga iry'itanu iry'irindwi none bigeze kuri 100 none bigeze kuri 35. Ku isoko ry'ibiribwa rizwe kwa Mutangana rireye Nyabugogo mu mujyi wa Kigali. Iri soko ni rimwe muri barizwamo ibiribwa by'amoko yose bikenerwa ku meza y'abatari bake batuye mu mujyi wa Kigali. Ibiribwa byariyongereye bitewe n'amafaranga ataboneka cyane kuko nk'ubu iyo tubona nk'ibirayi bihagaze nka 300 n'abiri n'itanu ibyo kotsa 400 amashaza tugabagara muri cyatanu muri 2 ibiribwa byariyongereye igitoki ni 170 200 gutyo kuko ngubu ibishyimbo byo byaba bihagaze ikiro wenda nka 400 ugafata amashaza ugafata n'ibishyimbo ugafata n'iki usanga ibiribwa byariyongereye cyane. Aba ni bamwe mu baharira kuri iri soko bakaba bemeza ko ibiciro by'ibiribwa bakunze gukenera bikomeje kwiyongera ku giciro gihanitse ugereranije n'ubushobozi bwabo. Abacuruzi natwe biradukomereye nyine kubera ko ibiciro byongereye abaguzi ntago baboneka cyane. Ibiribwa byiganjemo ibirayi, ibitoki, ifu y'ubugari ndetse n'imboga zitandukanye ngo bikomeje kwiyongera cyane mu mezi birashize. By'umwihariko ku gihingwa cy'ibirayi ngo cyo gikomeje gukosha ugereranije n'uko byahoze. Mbere hari igihe byaguraga n'ijana ariko ubu ngubu nta nubwo twanayaranguraho. Kubirangura dushobora kubirangura nko kuri 200 nka 270 abaye make Kinigi. Nyiramana Gorita amaze imyaka irenga 20 arangura ibirayi mu gice cy'amajyaruguru y'igihugu akaza kubicuruza i Kigali. Uyu yemeza ko muri iki gihe ibintu byahindutse ku buryo budasanzwe by'umwihariko ku birayi bizwi ku izina ry'ibirera. Kinigi yarabuze yo nta kwirwa umuntu abivugaho. Kinigi n'uyibonye abantu baba babishaka ari benshi ibiciro bigapanda kubera ko abantu babishaka ku isoko ari benshi. Ntabwo ari ibirayi gusa biri guhenda muri iki gihe kuko n'ibindi biribwa birimo nk'ifu y'imyumbati cyangwa se y'ubugari bikomeje kwiyongera mu buryo budasanzwe. Ikibabaje abaguzi kurusha ikindi ngo nuko n'imboga nazo ziri kugenda ziyongera. Ariko karoti, intoryi n'imiteja nibyo bintu birimo guhenda muri iyi minsi. Nibyo nsanze ibiciro byuriye. Ni ikibazo inzego zishinzwe ubucuruzi zivuga ko gituruka ku musaruro muke w'ibihingwa biri hirya no hino mu gihugu, ariko umuti utangwa na Minisitiri François Kanimba uyobora Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda ngo nuko abaguzi baje bahaye ibihendutse. Ntabwo rwose dushobora kubuza ibiciro byabyo kuzamuka, ariko ku masoko hari ibiryo byinshi n'ibirayi byazamutse, abaturage barya ibijumba, barya ibindi bishobora gusimbura ibirayi, barya umuceri, hari nyinshi mu Rwanda. Bimwe mu biribwa bikenerwa n'abanyarwanda benshi mu gihugu ibiciro byabyo bikomeje kugenda byiyongera. Kimwe muri ibi ni ibirayi, harimo bimwe byabuze nk'uko bamwe mu baguzi n'abacuruzi babyemeza. Ibiciro ngo byariyongera ugereranije n'uko mu minsi yashize byari bimeze. Placide Nyinshuti, Royal TV.